koji je donirao 100. 100! Brzi update. Nekako je sranje s ovim Go Get Founding, pa kad budete donirali 100 i više, morate mi napisati koja ste veličina dukse, inače ću vam ja svima poslati XL. I treba mi vaša adresa. Trebamo se kontaktirati, javite mi se na Instagram sa koju veličinu hoćete, jer ste donirali toliko. Znači dobivate duksu sa autogramom onak. Jevi ga, tako su pravila. Nisam ja pravila pisao. Kurac, jesam. Jer vidi, to, duksa s autogramom, trebaju mi vaši podatki. Znači, pošalji mi podatke nekak, Instagram, poruke. Ako doniraš malo više novaca, kao što je 500, onda dobivaš druge stvari, razumiješ? Ono, buraz, isplati se. A ako doniraš 1000, buraz, pa gledaj ovo što se sve to nudi, buraz, pa ti dobivaš cijeli asortiman, jebate. Ili ako si baš bogat i doniraš 500 biliona, onda se doslovno družimo, jebate, cijeli dan, buraz, i snimamo tik video, tokove, YouTube-ove, buraz. Ti se makni, kisi ti. Buraz, gledaj ovo, vidi ovo tu. 2% smo već napravili crowdfundinga, buraz. Thanks, buraz, kisi ti, look. Još samo 800 eura do prvog challenge-a da napravim, a to je pojesti 10 sirovih jaja sa ljuskom, buraz. Jesi ti lud, buraz, znaš kakav će to video biti? La.